Danas u Novom Sadu desilo se čudo. Ostvarilo se čuveno srpsko predanje. U centru Futoškog parka na vrbi rodilo je grožđe. Znači, prolazio sam juče tuda, brate, kad sam video, znači, vrbu kako ima neke čudne plodove, znači, i kad sam malo bolje pogledao... Juče sam prolazio ovuda, vidim vrbu, neke plodove, i kad sam prišao da vidim... Ubrzo nakon dojave, nadležni su se pojavili i ogradili prostor. Alo, beži, dalje se. Dobre, bravo. Nakon toga stigli su i stručnjaci, čak iz Futoga, da provere da li je stvarno na vrbi rodilo grožđe. Koji su rezultati vaših istraživanja? Prema svim laboratorijskim testovima ispostavilo se da je zaista na vrbi rodilo grožđe. Prvo smo mislili da je na grožđu rodila vrba, jer je to čest slučaj. Nije dolazilo ni do kakvog kalemljenja i spajanja plodova, tako da genetska mutacija je odradila svoje. I zaista je na vrbi rodilo grožđe. Po zakoniku svih ljudi na svetu zauvek, svako ko je odbio neki zahtev sa izjavom kad na vrbi rodi grožđe, sada mora sve to da ispuni. Ostaje nam samo da se nadamo da se neće roditi Karađorđe. Za vesti, Zoran Gitalica. Hvala, Zorane. A u lepšim vestima, pre samo par minuta u porodilištu se rodilo dete sa velikim brkovima, sefom na glavi i potrebom da osnuje prvi srpski ustanak. Sve najlepše želimo porodici i kumovima koji su prisustvovali rođenju. A vama, dragi gledaoci, osoba koja vam je poslala ovaj video se verovatno poziva na vaše opravdanje i obavezuje vas da ispunite svoje obećanje. I za kraj da proverimo Singera. Singeru, kako je? Poštovani gledaoci, hvala vam na gledanju i prijatno veče. Jara crna srna, crnom trnu crn vrh grize, ne grizi me crna srna, crnom trnu crn vrh, ne dira mi crni jače, crna trna mog. Cvrči, cvrči, cvrčak, trči, trči, trčak, trči, trči, trk. Trčak, trkom trči,